ଶିଖ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ସନତ କୁମାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଗୋଟେ ଦମଦାର ସ୍କିମ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ତ ସେ ସ୍କିମ୍ଟି କ'ଣ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ମନ୍ଧନ ଯୋଜନା। ଯେଉଁ ମନ୍ଧନ ଯୋଜନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲେବର ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆସିଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ମନ୍ଧନ ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାଇବେ ନା 3000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ। 60 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ଆପଣ 3000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ। ତ ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। କେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ, କେବେ କରିବେ, କେଉଁଠି କରିବେ, କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ କି ନାହିଁ ପଇସା। ଦେନ୍ ଯଦି ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ତ ସେ ପଇସା ଆପଣ ଫେରି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ମନ୍ଧନ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ୱାର୍କର ମାନେ ହିଁ କେବଳ ସାମିଲ ହେଇପାରିବେ। ଆପଣ କହିପାରିବେ ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ୱାର୍କର କେଉଁମାନେ ନା ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ନେଇପାରିବା ଯେଉଁମାନେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଭେଣ୍ଡିଂ କରିକି। ଦେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଲେବର, ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ ଲେବର ଅଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ୱାର୍କର, ଲେଦର ୱାର୍କର, ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ୱାର୍କର। ଦେନ୍ ପ୍ରାୟ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ମୋର ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏ ଯୋଜନାର ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏଇ ଯୋଜନାରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଜନାରେ କେଉଁମାନେ ଲାଭ ହେଇପାରିବେ? କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯୋଜନାରେ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ? ନା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର EPF କିମ୍ବା ESI କଟୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଏ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ 15,000 କିମ୍ବା ତାଦେହରୁ କମ୍ ହେଇଥିବ ସେମାନେ କେବଳ এই ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ 60 ବର୍ଷର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଥଲି କିଛି ପଇସା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଏମ୍ପ୍ଲୟର, ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟର କିଏ? ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟର ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ସେଥିରେ 50% ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ 50% ପଇସା ଦେଇକି ଆପଣ 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବେ। ଦେନ୍ 60 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପୁରିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ପେନ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଜୀବନ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି କହିବି ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଯେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବେ ନା ସେମାନଙ୍କର ଜନଧନ ଖାତା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଥିରୁ ଅଟୋ ଡେବିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଏ ପଇସା କଟିବ। ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ଚାଲିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିମିୟମର କାଲକୁଲେସନ୍ ହେବ। ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର 18 ବୟସ ଆପଣଙ୍କର 18 ବର୍ଷ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମନ୍ଥଲି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 55 ଟଙ୍କା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ମନ୍ଥଲି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ PMSMରେ ମାତ୍ର ମାସକୁ 55 ଟଙ୍କା ଆପଣ ରଖିବେ। ଦେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ଆଉ 55 ଟଙ୍କା। ତ ଏମିତି ହେଇକି ଟୋଟାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 110 ଟଙ୍କା ହେବ। ତ ଏମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମାଉଣ୍ଟଟା 55 ଟଙ୍କା କହିଲେ, ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର ବୟସ 18 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚାର୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିମିୟମ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା 29 ବର୍ଷ। ତ 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଦ କାଲକୁଲେସନ୍ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥଲି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 100 ଟଙ୍କା। ତ 100 ଟଙ୍କା ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କଲେ। ଦେନ୍ ଏନଦର 100 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ରହିଲା ସିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଥିରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କଲେ। ତ ଏମିତି ଆପଣ 100 ଦେଲେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 100 ଦେଲା। ଦେନ୍ ତାକୁ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଲା 200 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ହେଲା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ 29 ବର୍ଷରେ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ 31 ବର୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଆପଣ 18 ବର୍ଷରେ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ 42 ବର୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତ 18 ବର୍ଷ ପିଲାର ପ୍ରିମିୟମ୍ କମ୍ ଆସିବ, 29 ବର୍ଷ ପିଲାର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଧିକ ଆସିବ। ସେହିଭଳି 40 ବର୍ଷର ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା ମନ୍ଥଲି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ 200 ଟଙ୍କା ରହିବ। ଦେନ୍ ଏମିତି ମିଶିକି 400 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ।
तो ये थिला 50-50 बेसिस रे आपण 50% देले आउ गवर्नमेंट 50% देकी ही रखी पारिबे। देन एनरोलमेंट प्रोसेस जदि आपण कहिबे कोउठी करिवे पीएमएसएम करिया पई आपण निकटस्थ जनसेवा केंद्र रे आपण करि परिबे किंबा आपण जे कोनोसी हम कहि परिबा जे कोनोसी जो एनरोलमेंट एजेंसी अछि ईपीएफ ऑफिस बा ईपीएफ बा ईएसआई ऑफिस जो अच्छी से आपंकर मध्य गोटे डेस्क करा जाइछि जोठी आपण पीएमएसएम संबंध रे करि परिबे। तो एलआईसी यार जो अच्छी ये हूँ फंड मैनेजर अच्छी एलआईसी। तो आपन को गोटे कॉन्फिडेंट रहिबो जे जड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो एलआईसी जे फंड मैनेजर आपन जो पैसा जे एलआईसी रे इन्वेस्ट होउची तो इन्वेस्ट होला परे आपण माने सेइठु कंट्रीब्यूशन पाइबे किंतु 3000 टका कन्फर्म आपण माने फिक्स पेंशन आकार रे पाइबे। तो फंड मैनेजमेंट कथा मु कहली फंड मैनेजमेंट आपनकर एलआईसी एंड सीएसई गवर्नेंस द्वारा ये परिचालित होउची। देन विड्रॉल प्रोसीजर जदि आपन को कहबे विड्रॉल प्रोसीजर कोन आपण विड्रॉल प्रोसीजर ऑनलाइन माध्यम रे मध्ये करि परिबे माने हमन कॉमन सर्विस सेंटर रे जाई कि मध्ये करि परिबे जोटा कि आम जनसेवा केन्द्र कहूँ से विड्रॉल करेंगे किंबा आप ईपीएफ बा ईएसआई जो हेल्प डेस्क अच्छी डेस्क जो अच्छी सेठी एग्जिस्ट करेंगे एग्जिस्ट करेंगे मन करूँ आप रखापी चाहिए 5 वर्ष पर आप रखापी इंटरेस्टेड नुहति से केस आप एग्जिस्ट करेंगे किंबा एमती भी हो पारे जड़े हजबैंड कर कौन कारण डेथ हो गला पर से पैसा कौन हम ना आपण जदि मन कर हजबैंड बयस आम कहीपर 40 वर्ष ठीक अच्छे तांकर से पीएमएसएम करथिले 18 वर्ष बेले तो 18 वर्ष रु 40 वर्ष पर्यंत से तांकर कंट्रीब्यूशन करिसंती। तो जो पैसाटा से केबे पाइथांते 60 वर्ष पर्यंत पाइथांते किंतु से मझिरे डेथ करिगले 40 वर्ष रे तो आहरी 20 वर्ष तांको कंट्रीब्यूशन करिवार थिला तो से कंट्रीब्यूशन तो से डेथ करिगला कंट्रीब्यूशन तांकर वाइफ करि परिबे किंबा अदरवाइज से सही पैसाटा को जदि विड्रॉल करिया पई चाहिबे मध्य से पैसा को विड्रॉल करि परिबे अकॉर्डिंग टू द सेविंग बैंक अकाउंट रे जति इंटरेस्ट थिला सही समय रे थिबो सही इंटरेस्ट अनुसार से पैसाटा को विड्रॉल करि परिबे। तो मो प्रथम कहि रखिछि जे ये होछि एक इन्वेस्टमेंट हम गोटे पेंशन प्लान ये कौन इंश्योरेंस प्लान नुहे तो आपको डेथ हेल्ले आपको एत लाख टका मिल सेमती किसी ना आपको केवल ये गोटे पेंशन स्कीम जो थी आप पेंशन पाइबे आउ जदि मझे डेथ हो गला बा कौन आप एग्जिस्ट करने चाहिए तेरे सब पैसा आप रिफंड पाइपर से बेलर जी सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट जहाँ थी से अनुसार आपण मैंने कौन करें ना एग्जिस्ट करें बा रिफंड पैसा पाइपर। देन आसुच्छी डिफल्टर कंट्रीब्यूशन जदि आप कौन गोटे मास डिफल्टर हो गले तेज आपंकर फाइन्स आपको भरिया पड़ो। देन कौन प्रकार जदि ग्रेभियंस रिड्रेस जदि आपण पाखे अच्छी क्वेश्चन पचार अच्छी किसी भी नॉमिनी चेंज करार अच्छी सब जिनस आपने नियरेस्ट कॉमन सर्विस सेंटर को जाकि करेंगे कि ईपीएफ ईएसआई किंबा एलआईसी ऑफिस गोटे स्पेशल डेस्क होती से डेस्क जाकि आपण मैंने सब जिनस करेंगे। ता बाद भी 24/7 गोटे कस्टमर केयर नंबर अच्छी जहाँ नंबर हूँ 1800267688 तो यही नंबर आपण मैंने कांटेक्ट करेंगे कांटेक्ट करके आपन किसी जदि डाउट अच्छी से डाउट को आप क्लीयर करेंगे। तो ये थिला पीएमएसएम बा प्रधानमंत्री श्रमयोगी मनधन योजनार संपूर्ण विवरणी जदि भी किसी क्या मन में डाउट रही जाऊँगी मत आप कांटेक्ट करेंगे मो कमेंट बॉक्स रे कमेंट करेंगे जे सर यहीटा ही आम बुझीपारूनी कौन तार प्रोसीडियर कौन आउ कि जदि नुआ क्वेश्चन आपण मन में जदि उंकी मारे तेज मत जन पारे यही भाव में नुआ नुआ भिडियो गवर्नमेंट अपडेट पाइबा मो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के भी भूलिए नहीं। रोचे नमस्कार, जय जगन्नाथ।